nenono rang'iny mar mwandu e pachoka, KEBS wacho ni nitiere mwandu ma iruako pachoka tok chik ma ok ochopo rang'iny madwarore. Kolose boma ma Diani e kaunti ma Kwale kinde ma giyawo ayanga romo mar rango rang'iny mag mwandu ma ikele pachoka. Jakom mar KEBS Chris Wamalwa okoni ok osebedo mayot fwenyo fuoge ma iruako godo mwandu marang'eny gi nitiere piny e thur kae. Kata kamano Wamalwa ochiwo siem mager ne jo ohala maruako mwandu thur kae tok chik kodwaro mondo mi bad migawo mar obila oti kanyakla gi KEBS mar kedo kod jo ohala maketho chik. Ni kuhakikisha ya kwamba bidhaa ambazo zinakuja hapa lazima quality standard ifike ile kiwango inakubaliwa. But shida changamoto tumekuwa nayo kidogo kwa sababu unaona bidhaa zingine zinakuja kupitia mashimo yenye sio halali, haijulikani. Sasa inaweza kuwa vile vile gumu kwa KEBS kujua iwapo kuna mashimo ingine, na ndio tunaomba serikali kulingana na police service so that polisi ndio watusaidie ili zile mashimo zenye zitakuwa mahali hazijulikani sifungwe. In regard to the African Continental Free Trade Area, Kenya Bureau of Standards has been very instrumental in ensuring harmonization of standards at the continental level. So tumekuwa tukifanya mikakati ya kuhakikisha standards zenye zinatoka. We have standards which are harmonized at the African level to make sure that the products that we produce in the country here in Kenya, they are able to go to any country within Africa using the harmonized standards.